čujem? Evo za sami kraj da predstavim članove benda. Moja prva truba i moj zamjenik i najmlađi moj sin Bogdan. Moja druga truba Stefan zvani Džeki. Alan Jovanović ima 14 godina, jedan aplauz za njega. Moj stari brat Slaviša zvani Kalja. Gospodin za Tomašom Slađan zvani Marče. Molim kameru ovde. Ovaj gospodin je prošlogodišnji najbolji bubnjar Šari King. Gospodin za bubnjevima Džeki Daniel zvani Jackson. Prvi tenor Dragan Dompio. Moj sljedeći i novi tenor u orkestru i dečko ima 20 godina, dobar muzičar Ferdi, ajde na solo. Moj sljedeći tenor, harmonika, klavijatura, moj brat Ivan Jovanović. Moj četvrti tenor i moja desna ruka Slavoljub Anđelković. Tuba bas Miloš zvani Krle. I za sami kraj mora da pomenem ovako. Vidite da lepo izgledam večeras i za ovo delo i za ovaj styling se pobrinuo moj kum Rajan Išačak. Kaže bum 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 bovilo kod kod. Čaje, poborice, čaje, šuge, padara, opa!
Молим рукице сви, jednu fotku da napravimo i da pošaljemo celom svetu. Ajmo ruke svi!